Đoković još jednom dokazao da ima srce veličine planine. Dugo će se pričati o Novakovom gestu usred važnog turnira. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, izdvojio je tokom turnira u Torinu da upozna velikog fana. Momak po imenu Lorenko obožava Đokovića, a nedavno je pokazao svoj talenat i napravio sliku posvećenu najboljem teniseru sveta. Za mene, napraviti crtež rukom sa svim detaljima koje treba uzeti u obzir i poteškoćama koje sam imao uglavnom zbog moje bolesti bio je zaista podvig. Nakon nekoliko mjeseci sa upornošću, mentalnom snagom i odlučnošću, završio sam ga. Kao što to radi moj idol Nole. Ovo je moj poklon za koji se nadam da ću mu jednog dana lično dati, poručio je Lorenko. Tu je Novak video i odmah odlučio da se preko tim menadžera i sparing partnera, Charlija Gomeza, javi Lorencu i ponudi mu da dođe u Torino da se upoznaju i da odgleda njegov meč. To se i dogodilo, a mladić je bio oduševljen Đokovićevim gestom. Bio sam gost Novaka Đokovića 2 dana i ispunio sam svoj san. On i njegov tim su bili fantastični, nikada neću prestati da budem zahvalan zbog ovoga. Nadam se da ćemo da se vidimo uskoro, bi poručio je Lorenko nakon što je upoznao Đokovića i gledao njegov meč protiv Janika Sinera. Novak je još jednom pokazao da je, pre svega, veliki čovjek.